برای تماشاوان هجا هم بخیر و خوشی هاتون برنامه ما ایروژی ام لگل نویسکاره که هجا زیرک و خبرکار گل خواه برش فراد جهری میوانه منه امی لگل وی سرکاری وی سرخواتی وی چاندی ادبی صحبت تکی بکن هیوی دارم که امی بکاربن خواتی وی نشکلا وی سودکی ور بگرن و هایداری خواتی وی بین که فراد گل کی خیلی خوشی هاتیه sen sana sersemar hatiye u beji hema az bejim pirsa xwe ver bikin. Firat Cevherî kiye? Empati dinî. Li welê çi xwendiye û çi demê welat serkandî û derketî ji der. Belê fermû. سپاس gelek silav li te û li hebû guhdar û temaşevanan. Ez bi xwe li dêrika çê maz me dinyayê. Di salên hefteyan de me ji dêrikê koçî Nisêbînê kir, bajarê Nisêbînê. Hingî Nisêbîn bajarekî pir xweş û guherî bû. Yani ji bajarên derûdora Mêrdîn û Diyarbekirê yek ji bajarê pir guherî bû. Çawa guherî bû? Yek jê trêna Nisêbînê hebû, pira alaman hebû ku almana pirek çêkiribû û çemekî mezin bajar dikir du şek û derbasî Binqetê dibû. Ji Nisêbînê derbasî Sûriyê dibû, derbasî Binqetê dibû. Min li Nisêbînê çavê xwe vekir. Di salê xwe ê zarokiyê de min du dibistan bi hev re xwendin. Yek jê ez wek suxte çûm cem melê hîn li gund min hingî Mewlûda Kurdî xwend. Nîvê wê heta nihêja me bêje wek ji ber di bîra me dimayê. Piştî ku wiha ez ê dî bi firê ketim, yani gavek ez bên Mewlûd hê di salê xwe zarokiyê de ne ê naşîtiyê jî dihê zarokiyê de em bêjin 12 salî wan em dixwin. 14-15 salî wan ê dî wek hêdî min felsefe guhert. 16 salî de ê dî ez bûm komünîst, mezû dest pê kir. Hingî dikarî di bin tesîra Mewlûdê de bijî ji ber ku Mewlûd bi kêşan, bi wezin hatibû nivîsandin. Hewesa min çû ser helbestê. Min dest pê kir helbest xwendin. Min bi kîja zimanê xwend? Bêguman bi Kurdî hingî helbest li ber destê me tune bû. Min bi Tirkî dixwend û bi Tirkî jî şaîrên ku min dixwend piranî ên çep bûn. Ji bilî Nazim Hikmet û Ahmed Arîf em bêjin, Federico Garcia Lorca û Pablo Neruda, ev ji hin û Vladimir Mayakovskiyê Rûs ku hingî tevgera fütûrîzmê li Rûsyayê dest pê bû. Yek ji şabeşvanê bolşevîzmê bû. Bi wan şaîran ji alîkî de ez helbesta dixwînim, ji aliyê din de ez mawayekî pir aktîv ketimim nav rêxistinekê. Hingî rêxistinek bi navê Dedekade hebû. Partiya Dedekadê jî hebû lê ez di tevgera xortan de bûm. Heta di wê demê de me li Nisêbînê komeleyek jî ava kir, komeleyek kulturî. Ez bûm serokê komeleyê hingî û arjenarî bû cigirên min. Hem min helbest dinivîsan hem jî arjen alî dinivîsan. Min dinivîsand lê bi dizî me dinivîsand. Min dinivîsand lê me bedişart. Em bêjin defterek min hebû. Ez hêdî dî em bêjin em nêzîkî salên dawiya salên hefteyan dikin. Heftê û heşt, heftê û neh êdî
ام ببون وک آگر و پیتی ما خانین خلقی سلوگان خو اچلوخواری دهشت لی جبوان بو دیگل خبرتا پر اکتیفیا سیاسی باوی که پر اکتیف مد نویسان جی دیگل که من همو برهمه که من دخواندن به ترکی بو لی من کردی نویساند من بكردي نویسان دفترك من هبو متد نویسان قاوا عسكر و بوليسان شخافل دقيقتن سر تاخي انسان مالي منو دفتر اخوا دفرفران سر دي اخوا ويجي دباقل اخوا دفد شرط دمك وهابو قاوا من نزديكي سالين حيشتي انكر از هين دبن بسالي ربوم حيشده سالي بوم ادي كانان اورندجي تحتيت تكر كوه جونتك لشكري ببره ادي دقال كم قرطون بهوالي خوش ما مناقشه كر ما قلت وهابه بالتبري بيرا امين نكاربن سلوغان امين نكاربن زورا جونتك لشكري ببن واز بالنخوشيا نفيساندن كتمم بيجم نخوشيش بقى براسيجي نفيسكاري نفيساندن وقت بيروسكي قبل مرو دقر درج مرو برنابه بري كجونتا وره دي سالا 1908 ده اما بيجم بشتي يعني دمها قلانه ده من حاضريا غوكر دمها قلانه ده از داكتم بنخته قلانه 1908 ومن من بريجي بحث كريه او حمو هالبستي خو ايكو من نويسان دبون جبت قاچاق بو وسوجي قاچاقيا جي جرام بو يعني قوتنا كردي قاچاق بو حمو هالبستن من جبر كربون متني سرناوي وان هالبستان نويسان دبون او سرناوي وان هالبستان من دبن بزيد دربيا خد بشارت بو از بياوي داكتم برقته وازهاتم سويدي قابوك ازهاتم سويدي تشتي بيشي مكر من دكتولا كري اسكتم هندر ومن نبيسان امي دور بس سويد حتى بس مال تابعه امي هدي يعني ام بيجن سالي حشتي دركتنا ولا بلي بلي جونتا بلي جونتا بچنه راستی بخورتانیا خود دست بگیری مالتا آبادش برکویدی بنگه حکمره چوادین و بنگه وحاد بردام دکر وقت زمانی که این سال 127 سالی روزنامه کردستان یکم روزنامه کردی که در کتب بود وقت نویسکاره که تکانه در حق بشمار چی بیجی تماشاوانه مر چی بیجی و نویساندنان ایرو که گورات تو شوپین گلوگاندی و آسته روزنامه کردستان در دکر کردیا وی دمی و وی دمی هم بیجن چی نزیکای من تبدیلی فرمو وقت اجي كرم كر اري اي سال 127 سالية روزنامه گريا كردية قبل ما كوبران ودمه دخست بمناسبة 100 سالية روزنامه گريا كردي ما هجمانه که تايبتي لسر روزنامه كردستاني درستو روزنامه كردستان جي نه لعرضا قد دكت او جي لسرگونه لقاهرة دكت لمصري جالية مقداد مدحت بدرخان ده مقداد مدحت بدرخان آبی جلالت علی بدرخانه جلالت علی بدرخان کره امین علی بدرخانه yani mala bedrخانیه ترادیشونه که هوا کردن که ام بیشن روزنامه‌گری کردی آنها که همو کردان قبول کردی که به روزنامه کردستان دست پیدا کرد روزنامه کردستان روزنامه که سیاسی بود روزنامه که هم سیاسی هم کلتوری و هم جی دوزا کردستان که دکتر دیگر کل سرگونه دکتر لسرگونه دکتر ل گلک هجمان دشاندن کردستان جی حتی بر پرسیاره مقداد مدحت بدخان دویجو که امی جنها پیو جاری 2000 لبان بشینن کردستان بلاش بشینن ناو گلی خواه روزنامه گری یعنی کردستان 4 ساله دوام کرد روزنامه کردستانی بگمان چاپمنیا ایرو tabii لگورا و دمی 127 سال بری و ایرو فرقک مزن هی چاپمنیا ایرو ج آدو به پیشتره لی آدو بنگه گوتنه که هم دیجی مثلا هندما ده دانینا دک کبران ج آوا کرنا آواهیه که
زحمتر يعني وان دكا فرج مردانين سرها ما آباهية خو للسروي آباد بله گلک سپاس دکم دویج گله فرات yani em düzenin elbette gelek xebat kiri gelek de nasıl şey dikin li wekî me got bernameyê me hem arşîvekî çêdikin bonî pişkarên xwe ku rojên pêş li pêncî deh sal din kî bixwaze Firat Ceferî jî bibîne gane ev jî bi alîkariyak jî bo wan em hinek pirsa dikin dibik o pirsat de gelek cara jî şirove kiribin yani niha em dizanin ku til Swêdê bi karekî gelek giran rabû bi rastî jî ew karekî te dikir yani derxistina nûdemê karekî nerehet bû yani û ne karê şexsekî bû lê tu wê ciwaniya xwe û vê xortaniya xwe ku wê demê yani em bêjin hin porê te reş bi şaş bin راست برای vê مش بود çawa ketbin yani tu bi çar mancê bi çe defê ketbin barekî wiha giran û te ev barê xwe heta kî derê hegirt û tirkû danî hinekî tu ji me re behsa wê bike û bi vê girêda jî ez ne şaş bim nûdem werger jî hebû tu hinekî ji me re behsa nûdem werger jî bike ku da xwendevanê me temaşevanê me jî ka bizanin yani ew jî ka kovere gelek girîng bû yani pir karî hêja li ser wergerî hatî bikirin fermû gelek spas نودم د سال 1992 من دست باشانا وکر بگومان هنگی از abonên hema bêje hemû kovarên ku li Tirkî bi Tirkî derdiketin ê edebî ji ber ku hingî piştî cuntayê bi demek dirêj çapemenî wiha çapemeniya Tirkî jî sekinî bû wekî din gava ku ez hatim Swêdê li Swêdê berbank hebû organa Federasyona Komeleyan Kurdistanê bû ez yek ji nivîskarê berbankê dest pê kevim heta mi di berbankê de bi du nava dinivîsand ji ber ku me nav eşkerekî ez karim bêjim ew navê duyem jî Doktor Poloço bû ev destpêka heşteyê de berî nûdemê Enstitûya Kurdî ya Parîsê kovarek bi navê Hêvî derxist ku ez di redaksiyona Hêviyê de bim ew jî di sala 1984 de îca min dixwest yani li Swêdê wek me gotin bêjin Rojnameya Kurdistan li sürgûnê derket kovara Hewarê li sürgûnê li Şamê sala 1932 de kovara Rojan û Stêr evana hemû li sürgûnê derketin li Swêdê jî gelek kovar û rojnameya li hemû Ewropayê derdiketin piranî kovar û rojnameyên rêxistinên siyasî bû ew jî normal bû ji ber ku hingî em bêjin wiha tevgerên serbixwe an jî dezgehên serbixwe tune bûn min xwest ez hinekî edebiyatê û siyaseta rojane ji hev veqetînim lê her tiştê ku me dikir û niha jî her tiştê ez dikim siyaset e em bêjin bi Kurdî dinivîsînin zimanekî ku zilm lê hatî kirin nûdem pêşî min xwest min got ez ê 5 salan derxim lê ji ber ku tecrüba min bi kovarên Swêdî jî hebû em heta ji min daha ji aliyê estetîkê ji aliyê spehêbûnê em bêjin Tirkan hertim zimanê Kurdî nîşana paştemayînê nîşana cehaletê dîtinin min dixwest ez wiha bikim ku gava ku keç û xortên li welê çav li wê kovarê bikevin rahêjne ji ber serbilind bin heta ji min daha bergên wê qapaxên nûdemê piranî ê feminîn mi dadanî ji ber ku wê çaxê hemû çek bû sîlah bûn das û çakû çikû lê min dixwest ez mawayekî rengekî edebî bidim nûdem 5 salan derket 5 salan normal êdî minê xatir bixwesta me şevek li Stockholmê ji bo nûdemê dar xist li restoranekê du sê kes hatibûn di wê şevê de kelecanek hatimin ji ber dela ku ez ê bêjim bi xatirê we min got 5 salê dir îca nûdem 10 salan derket 10 salan bêyî nav bir 10 salan rojekê bi derengî derneket her tim di roja xwe di dema xwe de derket tiştekî nûdemê ku min destûr tu carî mesela min cî nerda polemîkan
لديشي بارتي وريخستنان لديشي شخصيته ويعني حتى جمدهات تاني بكراسي أدبي لفكرة كي تشدبا بلا ببويا كي جان ريخستني ببويا بلا ببويا تاني نفيسنوان اي أدبي جرين بوش بومن و إيرو بشتيان بيجن أبابو 3-4 سال جمالان ودمي پیش درکتیه كافاكو زبادقارم و ليد نرم و روباليو سار دقلو بينم بيقول ما بدا مر هند تشتاج بيدك از دوينم كو چقاس انسان جهب جهه تعاليه فكر ايديولوجيه ده دنودم ده هاتن باهر وكم قول نودم 10 سالان دركت و ايرو او قلتنا نودم يجي بري تنو متشكر ايرو نفشك جكتشن ما انا بونجن كنا بيوان نودم جبو من هر نودم براستي وك يك جمال باتي وك كتشافا ازلي دنرم دقالوا وقت جي كلام كر نودم ورقرجي مدرفست او جي التاني ورقرين جي ادبيات الدنيا جي بركو زمانك بورقري تكمل نحن نبيسكارك بقاسي زانبونو تيجيش ناخد نبيسين قفاكو بنبيسين قوتني هو هاب كارتينا لقفاكو ورقرك نبيسكارك هوستا جي زمانك يدن ورقرين كردي وكراسك كرمانجي لبجني بك او تشدبه هم فرمولاسيونين زمین تگوهرتن هم زمان پر دولمند به هم جی ادبیات آمد به شریک ادبیات دنیای یعنی 10 سالان بین عبر منودم درخست پشتی 10 سالان من خاطر جی خواستو و از چوم لی بگمان هر تم جبو من قواقع از لی ودگرم هیجی او کلجانک وها بمن رهیه لی آنها که جهورتن می پر شارزا گهیشتنن کوبارا در دفن و هی درفن نویسکارین پر شارزا گهیشتنن yani demek ki medde speaker tiştek tünne bu tiştek o hebuji kem bu sinor bu وقت ما قلت اي بري ما دكبر داني سرف مجي دماغ دكبر داني سرف لي ايرو لسروان هر دكبر ابا هي كبلن دكبر كيف تكون هناك بحث مثلا بيجن دركتنا كوارك براسي نكاركي رحت وهيسانه يعني چلواري ابوري هبه چلواري ابوني هبه چلواري بلاكرين هبه چواري وشانت هبه بحثا وانك تكون هناك شوان جو كوندواني مجي بحثا بك وهر واز حميم خيراتنا ميوان خودكم تماشاوان هجا هوی بخیراتنن اگر پرسه و هبن داویا برنامه دکارن پرسه خواهش بریش فراد جوری گیر بیجه هر جار نکان به میوان ما براستی خواهی وی گلک هجانن و ام خوشی بیسر بلندن ام هر دوشی دیرکا چای مازینن بلکه بیتر نزیکی هفته که و ام هر دوشی سوید دیجین و سلانک و ام که دو براد و دوستن تهنک بحثا بیجی بک یعنی ام بیجن دواری ابونمان ابونتیه دواری بلاف کنه ده وقالوا وقتي درد كات هاش تركيا ام باكوري كردستان يعني تركب بلاد دهاتن بلاد كمان daha yekce bejin hejmara yeke kurda bawer nedike devam bike hejmara duan jibak kesek derdike ya hejmara duan disa baweri kem bu hejmara sisyan disa kem bu hejmara çara u penca gava kuja wahat derket u berdevam bu edi herkesi bawer kir ku ev kovar berdevam bibe kovar di gava peşi di mel Swedi belav dikir و پاشی هدیه دری ببول آلمانیا، فرانسا، حتی کانادا، حتی استرالیا، حتی استرالیا و یک لبنجی مدشاندن ولید. او هجماری که مدشاندن ولید حتی هنقن دوانان جانا پرد خست ناف زرفی وک آبونه دوبون آبونه و از مدخواست ادی سوان پریوان لوان وگر. لی پشتی که هر کچو قبل كنت الدمير دركت وقتها خذ دركت وهات حسكرن روج بروج ابوني نودمي زياده بو دمك هاد كو ادي نودم بابوني خوجيا از بين بكي يكمين كوبار وهنجي بويا واي حتى نهاجي قبل كز هنامين كيفن فيدكم نرم مارك شنو حبت كيفن جانا فريقه وقت ابوني تاخذ خص النام زرفي وتشاندن ادي مارك يكون ناقبتن يعني كوبار يشبك وقت مقول جديتك ونها وقبل از ابوني كوبارابم ومزاني بو كان قدر كيفن وقبل بوست دهات او كوفر نهاتا اسبر خمجين دبم واللي برد كتم ايجار وقت امباتيجي مقول ما وقبل وهذا
اوه کو آبونن دخوازن کوبراوان دو وقتی بکیشوان گفت که دمی دو وقتی دیگهشت او جی دون آبونه و هی بری که ام بیجن سالاوان دقیقا بری که ام بیروان بین دوی او آبونه تیا خونه بکن وان بقوه پری خودشاندن حتی گلک جی آبونین ما این نکرد جی هون آلمان بون فرانسیس بون سویدی بون ایکو فیری کردی بون و حتی نهایی تکلیه مجانا بهنا جوان هایی کردیه پر باش کردیان نویسکی و آدرکی جی بێگومان ئەو بەری نودەمێژی هەنێک جێژی بنودەمێ ئێک دوورە لە مەگەردیانژی بەردەوام ینی زەحمەت بوو لێ بسەرکەت و چاوە بوو هەر کەس لێ خودی دەرکەتن گاڤەڵکو مخاتر هەژمارە داوی ئاچلیدە پشت 10 ساڵان گاڤەڵکو من حتا بەرگاوێ دەستێ خۆ بلم خاتر خۆشتر بوو و پاشێ لپشت برگیجی مبری خدا بود دارستانه که از دچوم خمگینی من از مشام و دچوم بیاوی پشتی وی نهاجی ده آرشیوام دیگر لگنامه هنگ که وقت خنجره که لدلی خواندوانه که و این نویسکاره گل کس پر لبرکت بون یعنی مخابن وهابو دمک پر خوش بو فزی بردوام ببویا حتی پشتی چل هجماری مخوست از ببم استنبولی يعني دەستپێکت خەم دەخواستە دیابەکێک دەخەم لێ بێئیمکان بوو مگوت ببم استنبولێ قەت نەبێ پاشێ مگوت استنبولێ گەڤەڵکو چل هەژمار دو وەختێ دەرکەتی لە وەری جار هەژمارە چل و یەکێ بدەرەنگی بێ هەژمارە چل و دووە دەرنەکەبێ ئەو هەموو چل هەژمارێن یعنی کەدە 10 ساڵێ دژی دچێ و ئەزێ بخوا نکاری بووما پێڕبەگەریان استنبولێ لو ما پشتی 10 سالان من فاکتر پاست بله استعداد خوش اکیک فرد ام دزانم که یعنی نها کاری ادبی رومان نویس و کوبا درخستاندن و روزنامه درخستاندن همو عبوریت که دوازه یعنی ام دانش برگوک شخصیه من دنازه که یعنی او عبوریت خورد بقاش زن تنه بود دسپیک دواره عبوری چیز زحمتیه چی بود و وقت تقول پشتی وی بکی فینانسه کریه وی باس ناکم لی دسپیک گلک زحمت یعنی ام بیشن دواره عبوری چه زحمتیه چه بون چه آلیکاری ایشخن دی ابونا گلو کردی من دولمند خودی امکان دست آلیکاری درش تکرین نکرین یعنی که حتی جمع که چه فینانسه کرد تو دست آلیکاری مخابن درج نبود مخابن از بیشم جبوکو از کوباره دارم من مارکتک بکر بود یعنی وقت ایکا لسوید بیشن ایکا بچون بکر بود لعالیه سالا باجارکی نزدیکی باجار سالایه جبوکو از گارانتیا فینانسا کوباره من مارکت گوها بکر بود و جبو 5 سالان مگوت یا من 5 ساله درخستا گارانتیا 5 سالان بو لجبرکو از پر بکوباره مجبور بون و مکارکر گرفته بون جبو مارکت پرفه بکن جبو کس بکارم سرمایه ماینده جبو کوباره از پیش بدست بخم مخابن هر کچو ایدی کاری مارکتی کم بو یعنی کوبار درکت پیش ای گارانتیا کو 5 ساله درکت هبو و پشتیوی دی وقت موت آبونا به ریا آبونیان کوباره پا فینانسه کرد و 10 سالان درکت هکه نه بگومان کده که جبلی کده مزدن جعادی آبوری جیده از گله کی پیشیا نه تنه بوه بلکه بپرسجی کوباره هواره جی او جی بیا اره يعني تو دزگهین کردان تو پارتین کردان تو دولمن کردان تو آوایی تجاری و حتی نهاجی لدریه من نقص لكن يعني عم دزانو كنت كاري زحمت دست درجة كاري زحمت كي كاري رحت يعني جبوت انا جنجاد نهام دزانو كوار جيت وقت دو جيل درخسن هوار وقت دو جيل هوار درخسن قالوا تا او هجمانا قشت شواب پیدا کر و چاپ کرنا وانج کابراستی يعني ام بیجن
پر بريك وبيك پر خوش بجيلتكي جلك يعني مودرن دواري ابوري قاسي زانم پراكي پرجه خواز يعني او چاپ جلك تيبته يعني ام بيجنت او هوار چا توب کرن هجماري وا چام دسخسن و چما وقت جيل دو جيلتا كو تجي باس كير بپره خوا چاپر كو نویسکار ما بهترین همو پره خوا کتاب خودی چاپ دکن و yani düğvari jikade yani teşbu çe armancı teşbu çe ev havar ve düğil u kedekmezin be aburiya kurt de derxist u peşkeşi xunda bana kiri. Tukanenek bahsa vecim kişmer. نها كفوكس هاتم السويدي يعني ام بيجم بري مهت سالين هفته عنده حمرش رشو چاپك هواري آب چوب درخستبو سپاش بو كداوي لي هايم جويجي تنبو قباز هاتم مدوكو تشاوه دي ببي زمان قديم تشت نهاتن نبيساندن هايمش هواري تنبو هايم نفشيمش هواري تنبو روزه که از لوبساله چون کتابخانه که مش خانه مالبر کتابخانه پرسی کا گلو کتابانی کردی هی آنا سال 1908 هی از هی قرتم خانم کتاب دریجی مکر یعنی دا پیشامه ام چون برفه کتاب دریج که کتابا یکی اورینتالیست یا جی ام بیشتر روزرات ناسه کی سوئدی بنابه ستیک ویکاندر بو مدید که دوی جرا پیشی مپخشان یعنی پروسا یا جی دوز یازه مدوي كتاب دي او كتاب دي سالة 1950 لهاند اللي بسالة يدر كتبو وك مال الدنيا بو بيمن يعني سال 1908 من روبالي وي كتاب دي سرف كل باندن جرا بيشي از بريا وي كتاب بكوبارا هواري روناهي روجانو ستيري حسيان من ابي عثمان سبي جلالة بدر خان بدري جانو يعني او بيجن او نفشي هواري من بريا وي روجلات ناس السويدي ستيك فيكاندر سبي حسيام مقوت ازيجي بدم دو شوبا في ستيك فيكاندر ازي خو بقي هنم حبكارين هواري ايكو ساغمانن وازي حمو هجمارين هواري بجبين دي سالة 1908 دجمر بو قسمت السويدي من بري غدا شامي 1908 وان دبني زيكي تشل صار اتشم شامي من عثمان سبدي ديت بروجان برجع بذكر من تنجي كاسات جمكتنا جور بري غدا حلبي اتشم بانياسي بو ميواني روشن بدرخاني روشن بدرخان كوانيا مير جلالة علي بدرخان مالاوي بانياسي بو ميوانداريا پر گرم پر دوستانه نزدیکیم بو وقت دایی که بري غدا من وقت مقاز هي خورتك بوم من حمو يعني هجماني كل باوي هاون متجواندن اتشون باشا قامي شلو نزيكي دو مهان از السوري مام قريان حمو هجمان من الباوي جي بيدا نكرن قافوك از قريان سويدي چند هجمارين كيم جبا مهمت وزون و چند محمود لوندي با محمود لوندي مهمت وزون هبون چند هجمارين كيم مابون ومن جي روشن بدرخان سوز دابو كو ازي وان جنوبا درخم ومن قلت ازي دي بانزدي قلاني دي درخم بانزدي قلاني جبا كد هجمارا اواري يا بيشي دي بانزدي قلانا 1932 للشامي در كتبو وقت جي كرم بكر من وقت دو جيلدان مقول بلا وقت كتابك بيروز بهري يعني شاباوي پر مقول يعني حمو كتابكم شافتكم مقول براس بهيبن جبا بقاسي نافروكي استاتيك جي جرين كتشاف وقت دو جيلدان متشاب كرس اوجي دي سالة 1908 دي بانزدي قلاني 1908 وقت دو جيلدان مهوار تشاب كر وويدمي ما قلت امي في روجي وقت روجا زماني كردي اعلان بكن مسرح بذكر مجبين دار فستن وهيدي بشتي بسالان او روش انا هبوي روجا زماني كردي جي انا نابي ججني جي ديدكن لي بيتر وقت روجا زماني كردي ما اعلان كربو
او جی بمناسبت درکتنا کوبارا هواری بو ما گوت یا 15 گلانه 32 1932 شامل درکت همو هجماره وی 15 گلانه 1980 مرسویل درخست گاوا درکت ام بیژن او زمان حزو ادبیات وانن کو جزمن حز دکر هدی نزدیک هواری بون کرین دیسا دزگهن کردان مخابن حزبین کردان پارتیین کردان ریخستنین کردان دیسا هوار نکرین نهاجی بیست و چند ساله کریه دیده و هیچی یعنی ام بیش 15 گلانه پیروز دکن زمچلی هیل مالا گله کسان هوار تنهی هوار هات هوارا ما پکی هوار بو تسیرا بدبن تسیرا هواری ده من نودم درکست جبر که گاوا که هوار جی هجمارا پیشی درکت می جلادت علی بدرخان دبیجه که بفکر به 1932 دبی جنها پیوه امی کاری سیاستی بسپرن سیاست وانان امیجی به کاری kültür و زمان و ادبیات مجنون yani dibin tesiri havarê de min nûdem derxist û her du cildên hawarê nahiyî hene mexabin tu dezgeha we got dêmene lê meselefekî pir giran pir mezin wê jî çû ku ne ji hawar û nûdemê bûye wê rewşa minê aborî pir baş bû lê tişta bira dilgeş bi qebul nake أولاج كلام شيء قال كوشي يعني ساعات تخرج راستي كذا كي مزين وقت قلت كذي شوية وقت أجهات بسويت ومن جارديان درخص بوجز بخاز من كردي فير مشي هواخ من ده هواري الجلالات بدرخان تبيها جرما ده شرط شكلاري دوان دا كردي بيدي أم شرط قلمي بكن أو شيء مربوط بيوانك براستي يعني أزهين قال سرويد فكر كو او كذا هواري بو او شمر بو بيوانك ميجو مادم كي ماتن اوروبا يدي ام شارع چكداري ينكا بكن وهم كالچي بكن دبي ام ايدي جراني بدن كاري نكشكاري ونبيساندري مش جوي يعني اجوي يبو سباس بو كذا تجي ومش بي هاوي دسبيكر ام جهاشتن مرحله كي ماجي غورا هنا كارو خبر كري كيف فرات دوزان يعني وقت ما ساعتك اني بيش 5 دقيقه ما هي ام خيراتنا ميبان يخرج لكن اما وقت بو استوان هبن ام بيجي فقطين لي راسي يعني ام دروجاجي كابتر الصحبات بكن او كذا خباتي تشتي تكون كداوي لنا يعني ازوي دزانم لي بكرتاسي بيجي ما خوست ام جي هنا كي بي كذا تكري ب هنان بدن ناس كرن هنان بدن زانين كو قالك مقوت يعني نقد كسر ناس ناكي نقد كسر خباتي تنزانه لي جاناجي كاريوني بيوشتي دنا بحقو كاراده مثلا تنو دم درخست هوار بني چاپ كر تنا تشو روجاوي كردستاني تشو سوري والحاصل تشبو نو دبي درغت دكان ذكر والحاصل ام بيش انت قال كارو خبات كر ده نبغى كاري خوش جديد تزان تقلق برهم كي نفساندن يعني ام بيجن از نشاش من برهمات تالي از كيف كشم يعني زانم از هم بحثا قالوا تحت انا كسا كشت نكشت و حتى انا برهمت بچند زمانه دركتن چند برهمت هنن و تي وقتي هاگرتنا كشت بي تي وقتي كيف كش يعني كلام بك نام مخابن از نکارم گری که کشی بهشینم کسی ناکوجم و هرچم حوالین در دوران من نزدیکی زانم که هر سال از دبیجم ای سال که از عادز گربم که از ایشان دوم که پاشکوتی گربم از دوان عفو دکم هر سال جی از هر کسی عفو دکم و اوی عفویه ببارکی سبک دکفم سالانو نها افهمو کاری کمکرن عشت خود نویسکاریام بریویده افهموش بوكو از برگه نویسکاری برفره بکم وقت من دست بکید گفت کتابا منا پیشی tam 45 سال بره درکت دی سال 1980 درکت کتابا دوام دی سال 1981 ده کتابا یکی بناوی ایریش دکن کتابا دا بناوی مزدن دوام 81 درکت کتابا سیان
بنابه ده شیرین حیشته و سیاد درکت اوانا هلبست بون لی دگل که هلبست بون و کتاب هلبست درکتن لی دکوبارو روزنامه و دمیده من چیروک دنویساندن یعنی از پرزو در باسی جهان چیروک آب پخشانش بون از دوی باوریه دبون که زمانک به پخشان بهتر به پیش کرده یعنی ام بیشتر سالا که از هاتم سوئدی 45 سالن دزک هفته سالی آن مکتبک قواشاندی آنجی میک ورگراندی جبلی او کوبارن که ما بحث کردن یعنی حتی نها 20 کتاب من بقا درکتن تپی واجه وان 45 سالانده تکرم کر از یکی بکشم نه رومان داویه لیکش رومان منن رومان حری داوی بنابه در زابدلی من بو اف رومانا کو از یکی بکشم حتى انها قال ورقريا قال لك زمانان ورقريا يعني هيك بكردية از همو برهم يخوب بكردي دي نويسينم من دمك يعني ادبيات هر تم بكردي نويسان دي واز نهاجي بكردي دوام دك من جانا جي هن قوتار من بالتركي والسويدي جي نويسان دنن قوتار نا ادبيات وكبير رومانيجي از يجي بكوجم بكردي نويسان ورقريا تركي ورقريا فارسي ورقريا بورتغيزي ورقريا ايطالي آلمانی، انگلیسی، زاربای شورانی، يعني ورقرياي أنا ورقري هن زمان دنجي، لقلك زمانان يعني ورقري قلك زمانا، و ورقرجي ومقول تنبيجن حتى أنها للدور 25 كتابا مورقران دي، أو جي شما فرانيجي أدبيات السويدي مورقران دي، يعني كتابي مني بلكي هناك كتابك بدي بسي سالي دركتنن اوجي ابو يكجي وك من تسبيك البوت يا الزمان بريا ورقري بپیش دکوه و بریا ورقري مرو دي قادا ادبيات جهاني دبشريك ادبيات جهاني آدنجي جبوك بخير السويدي من افرسد ديتيه بخيرها دفاز فيجي بيجم يكتيان نفسكاري السويدي بونا يكتيان نفسكاري السويدي 10 سالان بورسك دانن 10 سالان اي وقت سپاسيه كيجي مقود ازي ادبيات السويديجي ورقرينم ومدس بيكر جي كتابين زاروكا بقرة حتى كلاسيكين مودرن حتى كلاسيكين وان مقالك برهمين سويدياجي ورقرندن بفي هواي از چاو بيجم هم السويدم ريب كردي دنبيسينم از دناب جفاتا السويد جي دمم يك جي از بسالان بريا بنا سويدي دبو نها سروكي كوملان نبيسكاركي بناوي جونار ايكلو كو شاعركي سويدية دي سالين شيستي دي دمك كرت الاسطنبولي مايه او جي اندامي اكاديميا سويدي بو ولسر ميركي كرد نبيساندي كو بوير دي دما بيزانسا درباستي يعني ميري كرد جعالية وانية جعالية جلادين بيزانسي فتيقرتن يشكنجلي ذكن شعبي درجينن وي بكوريتي دشين ولات دنگ بيجن كور عن دشينن كردستاني انا از سروكي وي كوملين بجي يعني سواكم كو از بكردي دنبيسينم انا كومرگري من درجة برداية ورگر ايسال يبدو دمانن يعني ورگرانن خلاص كرنن قبل تشتكي خلاص كم از وحداتي مالكي بستي چند ماه ادي سالي برگرم ايسال سالة داوية از نما ورگر جيلكم انها تني ازيد جهانا الروماني دبلن يعني نها وقلت قالك روماني ميدي ورگر زماني دنجي و ازيد تني جنها بيد تني روماني قبلنسي والله يعني براستيجي قلت نظام Türkiye'deki ketibin var ki gene gra veli te forj bu bir baris pekiri يعني yani tegozi der basi
هلا رومان من که رومان بنویسینه یا ته نویسان دادن یا ته ورگرین من باش هم نکرد تو کنه بنا کی سر وجی را و سر باش بله 20 سال از رمان دنویسینم یعنی بیشم اجهل بسته در باسی چیروکی بوم و چیروکی در باسی رومانی بوم و جهان رومانی ده آسمام yani ez di romanê dimam em bêjin romanêm ez ê bikujim lehî payîza dereng Mariya Melekek bû derza dilê min yani gelek romanêm bûye awayî derketin û wek min got werdigerin zimanên din jî yani ne ku ez ê ana derbasî cîhana romanê bibim bi salan roman nivîsandine ez ê niha tenê romanê xwe binivîsim yani ez ê nema bikaribim ez ê nema wergerê bikim bes ji ber ku 25 berhem wergerandin û gava ku me dest bi wergerê kir we çaxê hejmara kesê ku werdigeran jî kêm bû niha keç û xortê me yî pir şareza gihîştinin bi zimana dizanin nêzîkî edebiyatê û ew ê wî karî bikin û ez dibînim ku dikin jî yani gelek berhem tên wergerandin ez ê jî tenê ji niha pê de tenê romanê xwe binivîsim. Belediye yani bernamat ya ve galo denizi götü romanı kuve ben çap kirin henen yani tükane şimer hent bir de haket gibi yana. Tiştekî gava ku prosesa nivîsandinê demim tu carî behsa naveroka wê çi bi li ser çi ez nakim lê hey yani li ser dixebitim gotinek hey dibe xweza yani tebiat ji valahiyê hez nakim ez jî ji valahiyê hez nakim yani divê her tim tiştek bedestê bin yani ez gelek caran di cîhana xeyalî de erê yani dijîm bi lehengê xwe dijîm pîskan te kerem kir berî programê te got derketibû meşê ez jî gava ku derdikevim meşê li daristanê ez dimeşim cana jê ji ber ku tu jî roman nivîsî tu dizanî çawayî em bêjin cana jê ez cîhana rastî ber bi ya xeyalî vedikevim rê û ew gernasên ew lehengên ku ez ava dikim ez bi wan dijîm demek tê ez bi xwe jî êdî fêm nakim gelo ew fîksyon ya rastî ye çêkirî an rastî ye yani ji xwe gotinekê dibe edebiyat erê fîksyon e erê li hevanîneke bi gotineke din em bêjin derê weke li divê ew ji rastiyê rasttir bike xwe dirê jî dilê xwendevana bike ez çawa dikim ez bêjim ez ji hezar kesî kesekî derdixwim ji sed kesî kesekî ez gelek kesan gava ku li ser mijarekî hûr dibim eger mijar jin be ez li gelek jinan godarî dikim û ez ji wan yekê derdixim eger em bêjin mijar îşkence be niha romana min a Mariya Melekek bû gernasê sereke navî wî Daniel e paşnavê wî Öztürk e ev yek jê ez bi zanebûn van ava herdibijêrim Daniel ermen e ne misliman e Daniel gernasê romana Mariya Melekek bû di dema cûnta leşkerî li tê girtin û îşkencekar cellat gava ku pê dihesin ku ne sünnetkirî bi meqesek ko wî li ber çavê girtiyên din sünnet dike û paşev têvir îja travmakê dijî tu bi xwe bi salên dirêj di girtîgehê di mayî te îşkenceyên pir zehmet dîtinin ev êdî wek travmayekê ye wek min got ez li geleka godarî dikim tişkî jê derdixwim min bi xwe ez bi xwe di girtîgeha de nemam di zîndana de nemam îşkence jî nedîtî heta bavê min jî mirovekî ew qasî milahîn bû wî bi xwe jî şeqamek ne li min daye ne li xwişk û birayê min ne jî li dîya min destê xwe bilind nekiriye di gel wê jî ez li gelek kesên wiha mesela wek te kerem kir em bêjin ez ê yekî bikujim gernasê ez ê yekî bikujim jî ew jî 15 salan di girtîgeha bajarê xwe di mayî di zîndana bajarê xwe di mayî 15 salan ji bo doza xwe ji bo îdeolojiya xwe tê di mayî îşkence dîtiye piştî 15 salan gava ku derdikeve bajar jî wek mirovan in wek me got berê porê min hispî bû bi demêr spî dibin bajar jî yani gava ku 15 sala ne çi bajarekî piştî 15 sala ya jî piştî 30 salî tu lê vedigir tu dinêrî ku ne ew bajar e
نه باجاری بری اف گرناسی میجی دیسا هندری وی تراومایی دن يعني از قال لك جاران بوار دجيم قبلكو از سروان هور دبم از او قاسي دكبم روحيات تاوان واجي دقم روحيات تاكوكو از دبم يك جوان اجي ادي باور دكمكو حتى از بقى براستي جي جارنا لسر هند لهنجي خو جريان ليه مقدروان نگوهر بيه چاوا دبيجا قوتنا كي دبي ودي عبد خوش باندي خو رومان نویس جي ادبيات جي بوی آوایی یعنی قدر آوان ناگوهره تا بکس قدری بگوهرم به چاقه نابن بیشن اگر یک دوی بکشتن تو رومانه ده از نکشم نابس قدراوی دو گوهرم دوی قدراوی نگوهرد يعني ساعات واش تماشافان هجا يعني هكر برستي بها ممكن بكن بحثات شكي قال لك جرين كيك فرات يعني ميجي وقتي خاص لسر انفالي رومانا كي شانو بني بشينم براسي مخست از بيك شوان اشو باشوري كردستان توزان سالك ما ارمان جامن كو از بميك شوان دا كو كارم اي شاون وك رومان بني بشينم وكان حتى من يعني تابع نزال خندمان نزال لازم واري بسكت يعني من اول ذري الشاش من اول ذري كروان الجديا اشتباهي من او نبيسان بك رومان وشانو بشكش كر جناب تجي يعني دي واري ده خواتي قال خوش سباسته دكم تماشامان هجان پشتیوان هم حاضر بکن که فرات نه تو نباید بهتا کردی دی بلکه تو شما گشتی که بهتر شاردای چیزانی نه لگورت رومانا کردی گهاشتی آستا نبنتوی آنها هم تو خواهیم تو به زلال بکه به اگر هم مینا کش یعنی مناقشه به گل جاد هیه فرمو بله يعني يك جي انها بيجن زماني كو نقد خنن قبلكو ما دس بكر ما بقاويكي ولا باريزي دس بكر جبوما وك سري هلدانا كيبو جبوما وك بروتستو يك لديجي فكر وإيديولوجيا إنكار كريه بو لأن بيجن إيكو زماني وانا قد خنن أدبيات جبوان كارك نها جبو مجيوه وهابوية قبلكو وادبه لأن بيجن حوالي من السويدي النبيسكارين السويدي قبلكو بياسة كده نبيسن دبيجن من هي بياسة خود نفروتية قبلكو الرومانة كده نبيسن يكجي قبلكو وشانخانة جدر وشانخانة البازار يدفكر تا ازبي رومانة درفم بازاراوي هي آنا جبو كردان چكيم اجانسين ادبياتي كم او اجانسين ادبياتي بكاربه ادبيات كردي لمازات جهاني لبازار جهاني لبازار ادبيات دنيا بده بازار كرن او لبامكيمه لجاليدن اري الرومانا كردي جهشتي قادا نافنتوي قبل بازار هبه و ورگرین کجوی زمانی اورجینال جی بخوازن ورگرین چه ببه یعنی گاوا که بازارک رومانا کردی لدنیای هبه و ورگر و فیری کردی بکن انگلیز دبه فرانسیز دبه سویدی دبه جبو که بکاربن برهمه وی زمانی ورگرینه وان برهمه که ورگرینه لمازار دا دنیای بفروش ها جبو ما او کمیانا مثلا بيشكان بحث كان بيجن ازيكي بكوج رومانا من ازيكي كل ازيكي بحث مانا ورقل يعني اللي حملناش كردي ورقل مخابن ايطالي ش كردي ورقل يعني ايطالي ام بيجن فرانشيسكو ماريلونغو بكردي كوش ش كردي ورقلان دي ايطالي الماني بيترا ورزل بيترا و ج كردي ورقلان دي يعني قبلكو ورقل يعني اجانس چه ببن اجانسين كو دوسیا ام بیشن ده بیست رومانین کردی سیویا وان نویسکاران لسروان رومانان ده دوسیا که ده بنچنگه و هر و فوارن کتابن نبنتوی بزمان زانبه فرانسی به انگلیسی زانبه بازار فهم بکه و دمک پر کرد گلک رومانین کردی ورگرن زمان جهانی ساعت واش
وقت قلت يعني راستی نظام يعني رومان من گاردیان آولی بود یکم بو از آن تجربه مثلا اوجی که بوی پیش زباده دکتی انگلیزی و جهازه که وقتی چابه وسی نتانم نهال مسیری عربیه بکی چابه کن عربی دکتی بود يعني دبي ام حول بدن كو برهم كردي ورجن زمان بياني از باور ما چاغه بهتر امکان راحتي بيجن برهم كردي رومان كردي قادر نام نتوي جي فقط نفسي بله بل التماشيوان هجا قالوا برسيوا هنن تنا نجبو كجبر ده ذاك وقتنا ما يقدر برسيوا هبنا مجيك بلاد برسن ام هرجاجي كانوا يجاب لكن قال جامر قال لك مجيل والله ولا ناسا كنا تمنى خدای زمان دفعه کردی یبیدار من کرد و خودی لیدر کردن لیکرد بهتر پشتی مرد دمر خودی مرد کرد که فراد بیت ویجی بزنه از جان حنا دیگه مش خالم مرد بیجیم پشتی از مرد تی دولمت بده یارد بده پرسن دیساجی لما خودی درد کردن چه خودی درد کردن يعني قبل از مثلا بري بدمك كنت بكومك نبيسكارن سويدير شوفون وليت مديت يعني قال لك شوفورتن ما او قاسي شارزانن حتى از المدينه الكافيتيريا كي وها لبندي هوالي سويدي بم لكوتشي از ونشتبم كان قرت كجهور در واسفون از رابون حقيقه هاخون جو حقيقه هواتا هاتي داين يعني ابيشتي معنی کو خوندوان یا جکه چوفورت نفش نها لهبو لما خودی در دکبه جبک ما جبوان جبو خو کری ساعتها واش باشه که قاعد برسن هات وقت ما جندك ما بيج دقيقه تالي ام بنتا يعني الجور بيت جواني مرج ملت كدر جبو واري نفساندنا برهمن كردي يعني چيتي بنيت هي او بيتر دخوازم تباس كر في خطاب جوان ابك يعني ام بيتر بياخذنا تالي ده يعني جوان دي بيتش بكن اركيوان ايرو تشيه ما حتى درك يعني في بوري خوش في وي تمن خوي مزن جنها بكار كاروان دي واري تي بنيت داخوازت يعني قطري تاريخ به دي بنج دقائق ام بقدين ومال تابع بس برنامج قال شركتي خوش بو وسباس بو حضرتك وتم نشكستان فرم قالك سباس يعني نها ام بيجن زمان بادبيات دبه يعني زمان بنجه ادبياتي وقت ما قلت هر كس يكو بادبيات المجول دبه نحو جي فدكاريه بك دبه ام تشبكن يعني قابلك فرميتك رسميتك جي زماني كردي رتشي ببن قابلك زماني كردي بب زماني پرورده تك بدبستانا قابلك زماني كردي ايدي نبي بلا سري لريل بربك كان بيجن هيك دبلوميك كردي دستي خندوانه كده او نبي بلا سري ويا جوي درين نو البربك قابلك وها ببه بيقومان پیش روژا زمان ادبیات کردی جی و روحانی تر به تشتی که کچو خورتا کچو خورتن که جفا وقت ما قلت ادبیات تشتی که وهای بگوتنین نابه اگر او کرمی ادبیاتی به کر هبه و بنویسه دکتی گهیج ده به تو زندان ارمایی تو زانه و از من خواندیه لسر پل جغاران نویس هاندنه زندان ده بجی نویسان تشکی وهایه بكيجا كتشو فورتير تشيبه يعني او نخوشيا نفسكاري انجي قباك بوي فيروسا نفسكاري بكبه و بردوام بكبه ليه از جي دزگهين كردان جي بارتين كردان جي دولتا حكومتين كردان اكو دزگهو دستلاداري دستنوان ده هنه او بكاربن هنكي الريبكن هنكي بشكيريا دزگهن کووارن نویسکارن ورگرن کردان بکن که بکاره او جی بخباتن قد تسیره که لنفش دوخه بکن و او که چوپورت ما و موده که نها براستی جی پر شارزان گاوا که از وان دبینم گاوا که مدست به که تشتکی دم بو آنها بزمانه دزانم گاوا که به حوالی سویدیرم چوبون یکی حوالی که آلمان جیب مره بو یک به آلمانی دپیه بو یک به در بینگلیزی دپیه بو تمام ده تونه بو يعني كاتشو خورتي مينها
مدرن باجارين باجاروان وقبلك او وقت مقعو بيرسان نخش نبيتكالي بوانا تشبه والدوام بكن وبربقادا نبيتكاليا كديبه ورق شاندن بوي بوان قوتنان از گلکی سپاس دکن جبو تا جبو جامعیت تا و جبو گلک سلاوین گرم لهمو گهدار و تماشاوان ما ای سراسری دنیای و خاطری و Gelek spas ki amcika spas ettirdik ki temnaş kastandın bu mevani me vakti jigot edebiyata Kurdi yani mesela bazar ki vakti edebiyata Kurdi tek bazarı ili heger tarabine kazanç bike ve çare beter ve bavariya men avaku beter belhen derken beter beterutun mesela bazar hedi ve ev bazar hedi bikarbin tabi peyda bikin بذي هاوي أمي جهاجن داويا برنامج فك فراد اللي براسي قال لك سباس كم براسي برنامج قال لك فاش بو ساعتك تيرنا كده الزانم دبي أم بتر ساعتها صحبت بك كم بك على النصر أدبيتك كدي راوسن جبر كويك هيمة كي أدبيتك كدي كنت بتشوكانيا خد ده أبي كي بكرادي و حتى نهاجي نضي وأسبوعيا من أول لأن خدي تمنى كدريج بدل اللي حتى تصاب جيتي دفجة برنده أجر أو جي دفشة برنده أم بي أواي برشيكانات أم جام دنيا برنامج حتى رجع يكشمك بي هر شادو بختوار بن الجال ميوانك يعني ميوانك كدن حتى بي ميوانا من خشكك أو جالك جيلك السويد دمينه نابي جنب وقت سبريزة كيف اللي هفيدارن بجدارن وتماشاوان ما روجا یک شمابه کانه بنوی گذاری بکن او یعنی بیشکارک جنه لسویت دمینه میوان من و او به لناف ما قلت النافجن هر شادو بختوار به گلک سپاس بوته بو چرپن مدیا سپاس بو همین تماشاوانن کسی گام تماشا کرن گذاری کرن لی پرشتو نبو حتی یک شمابه خاطری و توا هر شادو بختوار